بانگشەیە هەڵبژاردنên Parlemanê Kurdistanê dest pê kir. Wêneyên bi hemî qewareyan dêkevin berçavên te li cade û meydanên parêzgeha Duhok. Dema te viya bilind temaşe bikey, dê duruşm û alayên layenên siyasî bînî. Derbasbûna te li ser şosteyên cadan ya alozî û zehmet e. Çunke wêneyên kandîdan bê guhdariya rênmayên bajarvaniyê bikin, rê hatnûçûna hawilatiyan girtiye. Bangişa yani وكنت بيشن ما فكي سرشتيه يهر كيانو لانو كسايتيك لي يدلقراني بوما أوا شوستا هاتينا قرتين يعني عندك جي هاتينا قرتين نا حزاريا يعني تفيابا شارواني ريك ندابا لاني بيونددار كاكي شارواني هر كي بيت ريك ندابا شوستا بينا قرتين ريكن قشتي بينا قرتين ما ديتي لأوروبا بري چند روزه كي از بيجم ستوكهولم بو بانگشات هاتكرين هر اكويني خولت هلاويس بشوي كي گلك جوان بلند چكاريگري لسر خلقي نكر بو سالا نوتو دوی وره باشور کردستان كويتت پروسيسا هلبجارتنا دا بس هر کو ويفتر دچيتن ديمنن كريتر تكوينت ناف باجيري دا کو وكي تدبيني نوكجي يعني إلا ورزشبانك بشتن خود نافان آسنا دا باوید وان فلکسا همی کریه يعني وينين مظهري كو أفجي براستي ويشندت جينتن كو بجارك أمدير بوين الشارستانيته مدير تخطر الشارستانيته بله ما وكو سرکاتی باجوانی دو که دیسا وزارت باجوانی و گشت و گذاری در این ماهتیم سبارت هلبجارتنا شوانا جی شوستا ندانانا واری کلاما سر شوستا قدغنا پمی رنگا دیسا نابندا جادا بارابتر اوی تاتین چاندم گلا و کسکاتی و داروباری هر سارن مایت هات نوچونه دیسان جهت ترافیک و زبرینی دانبتا یه ریدانا هر وصال همی فرمانگهت میری و جهت آینی که قدغه لی بتکیلن یکم روژا بانگشەیە هەڵبژارتناندان پارێزگەها Duhok همی جاده و میدانین باجری پربونه جوینه و دروشمین کاندیدان لی اگر تو تماشا بکی پرانی آوان دیت پارتی دموکراتی کردستان بینی بلکو لاین دی تروجا یکی دا وینین وان کم تنه دیتن سلام بالای دنگ امریکا Duhok